Banang kong ek niya singawan penpau di sungu bakal oble. Barat ko juga poru nga ay kublay skade orang pak senang dan berom. Jung ka senang perinskap. Ibala pelaj ka por ka jung iba inwan kan ka por rengkat bat ni kinang jung ka party. Nang tabang niyo ban pensai. Kawire bat ka jung kubor jung ka tu ka jung lang jung ka belong. Ka senang perinskap hagan di kindak sin berada. Yang ini wan kan ka por ban pensai ka jung pi. Nang ta kajing penik kubor jang atau away ke YouTube channel mulai ketengga kasih guys awere bat kajing pentok bat kajing penik kentin kiba apa kibat hentam nak yang rompak senang kiba ladap dak mensim ke basnusi banyo iba kajing tok balong kumne ba isnang kinong senang jang senang pring sekap kimpat kediang ya ka pipi hendak kidang bit ya kasan sepat sia Pengi nak jangan cukup parti rung idap dah kajing solusi bat kajing senang kiaman sim banyo iya kane. Babalai ba YouTube channel tam YouTube kasih guys channel. Ba unut ban penik ikan kentin. Hoi imla balen ba kadon kajing dana beriu katu kursi. Baik kamut pat ba kinong senang jong senang plan sekap kimpat pediang ya katu pipi. Baik oleh seba kajing pulang meeting kajing kadeh performance step. Bat kaderu ko por baki briu kidang ibun kam ban lek siki bri bat keja katri ke jengki dena kata kadau ndai ban penik pat ban ong baki briu ko asikap kin pat yang ya kebupi kane kala pentak bat ka berpesosi ini nong ke pati bat khantam ya inong romba ya romba senang ban porong dena kata kadau ngiwan ban pensai khamat ke jongpi bat haju ko poru nakalang jonga ko mujral street ke pati ada kentujur ya ki YouTuber ke badan pok ajala jeni watla kadai ka kam ka bapia kamai pisa bat ki payak bapia kamai sa pok leng ba kini YouTube channel tapi rai kamut pat ba pensim kabul ne ba pensim peni ki khobor ki ba pimpat don bat pen yo ya kata nongrim jong ki khobor da ka burom ya pi ba nang ne sakmat nga kentu ya pi ba pensung ba ban sim suwa ya ke relative background jong kano ke jingalang jong party Haiswa bab kami ya kebor kebede bat kejelang jangka parti. Dengan dan kentin suban ongbre, masuk tangban ai kejeng kublai ke bakrau ya kesong. Saya simbiang bat kunjuk ro ya rompak senang. Kemen capat niyo ban ai kejeng persai kaliang jong rompak senang habre bat kejeng kentin. Yung kong siya ngai kublai yang ini kita lang ikat kita kesini. Yang ini kumpulan kumurabas nong jong kapniska ngawan ban pensai hang nei nak menta ketua YouTube channel kebaik keten kasih guys dalam pensapriang ya kan nego kubor kebaya dei bat ketua kecingalang jong ka VVP hang pateri jong setimba te ka ong ka kenthok senang prinskap kan kampat pediang ya ka parti VVP tenga nak kaliang jonga kumurabas nong na wan dan pensai dei bang nyimpat pediang dadang ada long kumta ke mut hakatu bisiti baga parti galapa tengin ai bakin wan dan pensai hapo senang jongi ni nak liang isi baro gawe bila pediang dia ga siti baga parti galapa dalai pat dia kentok kumni kasnang jong prinskap kan pat pediang ya parti BPP kidang ya be ya ka bisa sangspa si ne sija tengi nakaliang kasnong im judon kumbata kajinya be bisa ibriu pasnong ki yatre dak umset naka kam lajong omde dak kata kajing yo ti disosi lada bilong kumne kinong le itu kidei ban ya perkat ba omde ban ya pentok ya kanu parti lane ya kino ki jaka ba tulong meeting omde dang ya ki parti mbak ya ki we program do dei ban sim ya kanong rim omde ban ya thok turmar di ni na kaliang ngasno isnosi abang yo I kumne ingin tua dan long kumne hati lo kilo benta ya kejia dei kejingan thok isnyo thok ba ikan thok ba bitong ka jingduna briu ni kumbala kren secretary ni kejingduna briu bunsen ni indai ki batre sarkar indai ki batre yin indai ki batre sa bri sa cloud te hakatu ko por kidang ya pelong ya meeting today ko por ban letre today ko por sang thai
Te ladang pelong ke meeting hakino kino program ro. Isai pelong apa senong. Ni ladang pelong parang step mut kapher. Ka junduna brio ka kaduna bha. Amde tang ya ki political party ya kino awareness program ro. Kiduna bha ladang pelong haki por mistep. Te ladang pelong haki por menmet janmet. Te kibrio kisai bun. Amde ya kita di kamparti ikuak menyosnyau baga ka awareness program kala kila pelong. Te na kalyang parti akatu resmi kila wan bantu sai. Kakal yang nang jong presiden rongba jong parti BBP Iba Arden ilawan bantu sai kata kanorin nisyo kemen ba iwan pensai. Te akatu resmi nga syo kemen ba kila pediang ya katu ka jingkerpat jonga kumrobasnong menlek visit ya katu ka KC kabadon hapok sinong jongi nga klem ken bau de lokal ne uwe nrei nga ken bau de UMLA jong ka state Meghalaya hi baro ka we na kata ka daw nga khot nga karpat ya i banin lek visit ya katu ka KC ke nga kermen skem ya kane ka jing visit jong Iba Arden nga kermen ba in ra sa assembly ban ya kren lang rangkat mat i lokal MLA jongi